prijatelji arhiva, dobar dan i dobrodošli u Arhiv Vojvodine na otvaranje izložbe izmeštanja autorke doktora umetnosti Dragane Stevanović. Dragana Stevanović je vizualna umetnica i vanredna profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, katedri za crte. Samostalno je izlagala u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Zrenjaninu, a takođe i u Los Angelesu i Beču. Studijski i rezidencijalno je boravila u Austriji, Bugarskoj, Francuskoj, Španiji i Americi. U Arhivu Vojvodine autorka nam se predstavlja izbor iz poslednjeg ciklusa slika koje su nastajale od 2017. do 2021. godine, kombinovanih slikarskih tehnika na platnu, akrilna i uljana boja u stiku, gestualnog slikarskog izraza i snažnog kolorita, a koji je priredila istoričarka umetnosti Ivona Prejina. Pozivamo direktora Arhiva Vojvodine, dr. Nebojšu Kuzmanovića, da se obrati. Poštovani kolege iz Arhiva Vojvodine, dragi prijatelji sa Akademije umetnosti, poštovani profesori sa Akademije umetnosti, dragi posetioci sajta Arhiva Vojvodine, odnosno našeg ovog Facebook kanala preko koga prenosimo uživo i otvaranje ove izložbe. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime naše ustanove Arhiv Vojvodine, koja evo ovako ulazi u pripremu obeležavanja 100-godišnjice svog postojanja. Dakle, 1926. godine je nastala ustanova kao državna arhiva u Novom Sadu. Za to vreme je prošla mnoge mene i mnoge probleme imala, menjala mnoga mesta, ali evo poslednjih 30 godina i više nalazi se u ovom predivnom prostoru koji pored svoje osnovne delatnosti, a to je arhivistika, ima mogućnost i privilegiju da u jednom ovom malom kamernom prostoru pravi izložbe umetnika Novog Sada i naravno iz cele Vojvodine, odnosno cele Srbije, pa i iz naše zemlje. Tako da, čini mi se da smo se u poslednjih nekoliko godina prepoznali Akademija umetnosti Arhiv Vojvodine i kao institucija, ali kao pojedinci i da vi ovde imate dobro mesto za izlaganje svojih umetničkih radova. I to su uglavnom do sada bili ili studenti ili master studenti vaše akademije, a evo imamo sad priliku i privilegiju da pravimo izložbe i profesora. I mogu vam reći da, poštovana koleginica Dragana, pročitao sam katalog i imam neko saznanje o likovnoj umetnosti, ali mogu vam reći da nisam u principu nešto posebno razumeo iz ovoga što sam pročitao. To je naravno do mene i do moje sposobnosti da pojmim likovnost i likovna kretanja u savremenom veku, ali nezavisno od toga imao sam privilegiju da pogledam slike. I to mi je, čini mi se, bilo mnogo značajnije. Dakle, tekst je zanimljiv da ostane knjigama za neka vremena i neki ljudi koji će doći posle nas, ali sama slika, naš odnos sa tom slikom je prava privilegije trenutak da čovjek doživi određenu lepotu, a ja sam osetio lepotu koju ove slike nose i samo bi je to bilo dovoljno i opravdanje da ovu izložbu napravimo danas od nas i u Vojvodini, na naravno nekoliko dana ljudi u izložbu pogledaju, pa pozivam Novosađane pre svega da dođu da pogledaju ovu izložbu, naravno i vaše studente, ali naravno sve ljude dobre volje koji će preko interneta, preko našeg sajta i drugih platformi imati priliku da vide ovu izložbu. Još jednom, hvala što ste došli, hvala što pravite izložbu u našoj ustanovi i nadam se da se naše kolege u arhivu radili o tim stvarima, da se sigilo dokumenta, miliona dokumenta koji mi imamo na ovaj način popravljeni. Još jednom dobrodošli. Pozivamo autorku Draganu Stevanović da se obrati. Hvala. Ja bih htjela da kažem da je ovo izuzetna čast, zato što ste vi gospodine Kuzmanoviću i Arhiv
fizičkih karakteristika umetnice, njenom visinom, širinom obuhvata i snagom, kao emotivna, mentalna i fizička ekstenzija umetničkog bića. Stevanovićeva preispituje mogućnosti percepcije umetničkog izraza iskazanog kvalitetima linije, ali i čitljivost radova postavljenih u različite moguće položaje, odnosno rotacije u odnosu na površinu zida. Idejom okretanja, odnosno rotiranja slike, bavili su se u prošlosti mnogo. Najpoznatiji Man Ray sa svojim rodom slikama, odnosno rodom list, koji su imale za cilj da učine vidljivim nestalnost forme i hipnotišu posmatrača. To su bile preduže današnje spin paintings, od kojih su možda najpoznatiji radovi Damien Hirsta, kao i Gerard Bazelis sa svojim obrnutim slikama ili rotation paintings Peter Wilson. Za razliku od svih njih, Dragan Stevanović teži da ispita današnji potencijal sagledivosti i prirode medijskih crteža, izvlačeći u prvi plan kompleksnost procesa stvaranja umetničkog rada, koji podrazumeva njegovo izbjegavanje sa više strana. Umetnica ukida isključivo definisano samo jedan suštinski nametnik prostornog pozicioniranja rada i potencira promenljivost i drugačije mogućnosti percepcije, poštujući potencijale različitih tumačenja i individualnog osjećaja kompoziciju kod svakog čoveka. Osim mogućnosti rotiranja u odnosu na podimenzionalnu površinu zida, Stevanovićeva takođe izvrće rade nauka, izmeštajući unutrašnjost, razboljašnjosti i obrazovanje. U slikama ciklusa izmeštanja, proces umetničkog stvaranja je na samoj površini, u prvom planu čitljivosti. Akcenat je na vizualizaciji postupaka i promišljanja koji predstavljaju konstitutivni deo akta stvaranja prese, te oni u ovom ciklusu čine okupniku strukture kompozicije. Stevanovićeva razrada vizualnog po znacima navode narativa bazira na proučavanju inicijalno zabeleženog gesta koji studiozno istražuje kroz utvrđivanje, reinterpretaciju i belešenje. Repeticija istovetnog gesta nanosi nove stvorene boje, što je utvrđivanje, a umanjenje dimenzija i umnožavanje već postojećeg poteza, odnosno interpretacijom, različitih tehnika crtanja, aktivna boja navršena četkom, penski i pastel, stvaraju vizualne beleške koje se javljaju ili na isto mesto prvobitnog gestovnog poteza, jedno na drugom, ili na različitoj poziciji u okviru iste kompozicije. Uvijek delujući kao odjek čiji je zvuk drugačiji od odnosno. Svojim novim ciklusom izmeštenja Stevanovićeva preispituje ne samo sopstvene duboke i intuitivne, već i kognitivne umetnike. Umetnica smatra da su, prema njenim rečima, procesualnost i samoanaliza radnog procesa važni aspekti ovog ciklusa. Telesna vizualnost, koja se izvodi levom i desnom rukom ili sa oba ruke istovremeno i na izmeničnom fizičkom rotacijom slike u odnosu na površinu, dovodi do postepene pojavnosti, odnosno uobličavanja formi stvorene gestom na površini glave. U tom trenutku, kaže Pretika Rad, finaliziramo trenutno, kako ona zove, količinu vizualne sugestivnosti, kako bi ukinula formiranje očiglednih i prepoznatljivih forma. Potom se ovaj postupak ponavlja. To je kraj citata. Upremljenjem svakog čisećenja ili prepoznavanja figuralnosti kroz pristine, makar i kragom umetničke informacije, Stevanovićeva prečišćava umetnički izraz i fokusira pažnju posmatrača na sam postupak stvaranja. U svetlu današnje površnosti i promenjivosti informacije, priložno Draganih radova zasniva se na snazi, istinite i snažne komunikacije autora sa publikom. Draganina iskreno slikačka praksa uvoljava umetnički poziv samog umetnika, iznoseći pred posmatrača sve uzbudljivosti postupaka istraživanja koji prate stvaralački proces u prethodnom konačnom ishodu, a to je realizovano umetničko delo. Hvala vam svima na pažnji. I ja bih želela da čestitam. Hvala.